کۆمجڤینە نەرەلەسێ یا دەربارەی کۆچبەری و کۆچبەرکردنێدا بە ئەنجامنامە و پێشنیاران مداوی بوو. ناوەندا ڕۆژئاڤایا لێکۆڵینên استراتیجیک نەرەلەسێ دەربارەی کۆچبەری و کۆچبەرکردنێدا li navenda Mihemed Şêxo ya bajarê Qamişlo hate lidarxistin. Di komcivînê de nîqaş li ser sedem, encam, pêşniyar û çareseriya kۆçberiya ji herêmê hate kirin. Komcivîn bi encamname û pêşniyaran bidawî bû. Di encamnameyê de hate gotin, diyardeya kۆçberî û kۆçberkirinê metirsiyê dide ewlehiya mirovî û hebûna civakên Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Herwiha bang li rêveberiya Xweser hate kirin ku ji bo krîza debbarê û kareseta ziwabûnê bersiveke kalîte bide. Tevahî civakê, zanyar, aborînas, sandîqa û yekîtiyên pêşesazî beşdar bikin da ku rewşa debbarê baş be. گوجبر نابم سر آقا باب و کاری خواما لولی گلوزو فشنه